Ma pusti više tih novina, nađi malo vremena i za mene. Mislim, stvarno, trebaš mi kupiti one nove čizmice. Ženo draga, kakve crne čizmice. Pogledaj kakvo nam je stanje u državi. Pogledaj, dvije škole pod jednim krovom. Jedite istina, već 30 godina kradu. Mladi odlaze, ti razmišljaš o nekim cipelama, čizmicama. Kakve bi one crne čizmice? Kao prvo, nisu crne već bijele, a kao drugo, kad je već takvo stanje, zašto me ne vodiš u neku drugu državu i da normalno živimo? Kakva bi ona druga zemlja? Čime da te vodim? Nemam para ni za ove države, kamoli za druge. E pa onda se i ti učlani u neku stranku i kradi. Ne bi kad bi bosi i ti i ja hodali, ne bi. Ma đubre jedno, ko da ti bos hoda? Ha! Nisam se najao, brate. Sve mi zapinje za zube. Evo vidi, ovdje za prač ovaj, šta je? Izvini. To je, kako je... Dok nisam zaboravio Što zaboravio? za dom naroda što si me pogurao. Znači svaka ti čast. Evo, za mog nečaka. A ovo pište to. Što ste nas pogurali? To je to fino dijete, bože sačuvaj. Nego balan, tanko nikako. Ovog mjeseca sam primio, eto, 2500 paušala. A ne možem biti ni za pola mjeseca. Pa nije u mene BMW na vodu. Treba gorivo, registracije. Reci. Radim, bolan, radim, pusti me. Šta je gnjavite i dok radiš? Evo je, bolan, šuti, ne pitaj. Aj pa da ne urekne. Ma hajde, pusti sitnu buraniju. Tako to kod nas u strankama. A kod vas?